Assalamu alaikum. Hare mi wuri kem fop lalandi stay do jam. Ala taw hare do jam. Na to do ka live na to do ka live yo sendi tangen live mede on. Jama mi wuri ko mi jeji on. Partage na video maximum. Mi welta ki fiunu ko yeto lando. O yido piji buyi mbodoji buyi no yewtede ka réseaux sociaux do yewte hande tobbe majji on anden kon kadi wadi haadi yewtana kadi. Hare non no mi wiirta non souvent jama on hibe mari problem hibe mari muskila molanaado be yetete ha be anda dum do ko gonga be salo golletirde mi wolani on mi filto do encore une fois on yi lagine ka fewndi don on yi hande kadi position ji wona di gerdirede din kaledi mede lagine utata yarata yeso tanki o discrimination do acali di hen yido acali on yi di bandiji ardi di lagine on yi décision yi di boni wadde don mi jeri ko mi jeji on partage la vidéo maximum fi mayde tumba de yurma hafi itikero fi mayde tumba yurma hafi itikero on yi do lagine ko wiya kon lagine fi on yi mamadi on yi yadi be mamadi ben ko be on ko wadde kaledi medem on yi yimbe be on be warde on yi cadre je be on me warde on yi eboje mabbe de be on e budem wona hande kadi be wona be yobede salary be on be gollude wona yobede hande wona hande kadi ngumbuttu marde wona hande kadi den dole ko tata jama no hay immade dartano ko mun ko woni hande kadi susude wadde lo suti ko be on ko wadde kaledi men hido renti kadi do ngandi mamadi dumbuya nane do fewdo hido renti kadi do ngandi mamadi o nane do nunudo kono vike mi wolani on fi mamadi ko gasudum fi mamadi ko gaynudum on sikkude hajon ko sama kala mi jokki pode no pimodo ni mo e jentoro lanko mon ko wolani on yido mayde tumbani ko yurmi kon jama on fop on yido mayde makko nen ko be wari mo kon do hore toñe on yido ko be déplacer mo kon be itti mo ko maison centrale de Conakry be nabi mo maison centrale de Koya on yi ko be nabi mo kon on yi ko be honto be sakitoro on yi ko fure ma kon yalta wola fi mudun tumba mai on yi ko tawata kon famille ma kon wiede ko famille ma kon e yurme ne ko tawata aduna on fop ande hulli fi tumba be wawali yaltude kambe jigri be wada edji gonton hay famille makon kanko tumba su sali wolde innagol biddo makon ko assassinado be fop mabbe be fanki fi honno wadi habe fanki mede landiti moja famille tumba on wastay haray be anda kambe tumba ko warado o yi dadis camara hay yinnugol ko tumba may ko ngo yurmini o wadali sidadi yo gerde no gerdiri hande do tumba may be sacrifice tumba wombe ben kadi sacrifice ben kadi tumba hibe anda kombe be no mama goy be jonna makadi goy poste de responsabilité hande hibe wuje kala ko be fala goy kala di medem wato yeguto non ko fe'i kon 28 septembre 2009 ko dum woni fe'ude do hande kadi parce que d'ailleurs ko fe'i kon stade 28 septembre 2009 d'ailleurs baba dum non wadi ka stade zero kore ko hadi be wola non ko des centaines de personnes mayto ko wata jama on fe'inti mehi don ande gila mama di ari ko lam himbe be on ben warde himbe be on ben nangude be sokat himbe be on be fellirde ni e hore toñi e fureji wonade di yitede ko tawta ko militaire be wona be nabede burureji ase gayde ukende ton unno ngala lelude fi onnu hatta imodon fi onnu hatta darodon fi onnu onon andon ko musa tawon fi onnu de nyandere ko sadiba be landi de sadiba fi onnu be arani fonike mange be arani billoba be nangi be no be nangi habi marwan be nangi hande kadi be eli kamanobe be nangi nenus be nangi maburi be widon hande kadi be ari be nangi bido anso damaron joni fi onnu hidon suti bedo be nagila be nanga ay humpitaki fureji mabbe humpitaki gon nouvelle ji mabbe humpitaki ay fus ibe joni tum nini fewno ko monon wolando fureji no itede ka ilgi adde sur le kakour ko palais du palais Mohamed V andube ben kan nande ibe mari cimetière go don andube ben fogo nande kono vu que tumba kanko o mayi yettimo be radike mo be yini ay koron yo yalto lagene be yo Conakry be naba mo koron ka mabbe ka village mabbe wasolo be suro ya motom ko fionu be wadan ene hido landitade hore modon kon be wadde dum hidon andi pasayi don andi don feliti mamadi ko be ebbi kon ko be fala kon na ko mo'i hidon jodi do kati don wadande be campagne wallahi mamadi wola encore une fois fi mamadi ko gasudum ko wallahi fi mamadi dum ko gasudum billahi wallahi mamadi fi ma ko gasudum mamadi fi ma ko gasudum andu be no andi ko monon ko wala ni me fi mamadi ko gasudum vi ke non hidon sikiti on holaki
on fellita fi Mamadi Doumbouya ko gasudum hiɗon sikkude ha joni Mamadi ko Mamadi hiɗon sikkude ko yaltunoɗon 5 septembre waɗi o serment ko tata jama fo hooli mo gol konko huuɗi ɗon o respectali hiɗon sikkude hiɗon felliti kanko on hiɗon habbi ko malekaji ɗin jippoto ara ittamo ko laamu ko malekaji ɗin jippoto ara wallito finotere laamu meɗen ngu ma dole ma dimankakuji meɗen ni ande ko sama kala jokkuɗon Mamadi yomon no yiɗi ɗo ɓe nangaymo ɓe waɗamo e juuɗe nyande gore fina tawta na Mamadi Doumbouya laami nyande gore fina en taway goddo go ƴetti laamu ngun ko tawta goto suusa darade suma ko e be dictateur be ardibe do fof mi wala non do no mi filito Mamadi sera attaché comme il marteau il finira plus que ça mais tout ça arrive rapide très la fin proche de Mamadi Doumbouya arrive wallahi don andi ko minon ko wolande de balle do o hire gite modon ne vi que me de yaltre mi wala mina le coup d'état qui arrive ça sera plus fort que le coup d'état de 5 septembre 2021 jamano siko ko sama kala moni mudo alors que no don andi na sama kala moni mudo jama immore darod en daditode Mamadi ko eddi kon fof ko kala immido wi gonga wadayla gene be waraymo hiɗon andi non goy komi non ko wolande hiɗon fellitigoy kadi komi non ko wolande vi que non hiɗon sikki ɗum ɗo wawata wadde on yire gite moɗon ni jama fewde ɗo fewdu ka fewde ndo lagine ɓuttata lagine yarata yeso on yiɗo yimɓe woɗoɓe ɓen sabu Tumba wara on yi hande grade ji maɓɓe ɗin mi waɗi vidéo complet on yiya o vidéo jon gila ɓe wari Tumba on alanande hay ɓe wola fi Tumba ɗo deƴƴi hok ɗo wayi waster na ɓiɓɓe lendi waraɗo dadi sande yalta ɗo wola sur la place publique o ronka hay yurminde fi Tumba c'est à dire o ronka hay wolde fi Tumba koko yalti ɗo nde toɓɓere ndo waɗi ɗo ni jama o nani sikkino ɓe prévienu mon ɓennita yaltiɗo a woli ɗo piji gonton mais wawete artirde ko men artirde kadi men artirama kadi men nangama hara e goto watama yalle d'ailleurs yiɗa andi yimɓe ɓe warɗa ɓen ka fin régime maɗa si men nangima ɗo sa waɗi ɗo interview ko satti so wi o yalti o weltanike Mamadi o ari o woli fi Mamadi koko weltani ɗo Mamadi fo o ari o weltanike Mamadi Doumbouya par ce que mandi ɗum ɗo ko ordre ni koko waɗɗimo ɗum kala ko yadata e gente militaire o ni fewdo ɗon o yaltu o wawa hande kadi défendre ɗum non illa kona ɗum non wawata marsude alors que non pour votre information so yiɗe balle ɗo ɓataki buy waɗama ɗo mo kala no wadde ɗo contre ande kano ferade kaƴe contre Cheikh Yérim Seck o ganda ko fewno wolano o siti to fi élément ɓe o woli fi ɓe élément ɓe woli fi muɗum o anda o wowlal noon fi général Djibagoy andi to noon o wowlal fi Komaso o wowlali fi Seck Ahmed Silla o yewtal fi capitaine Seck ɓeɗo fof muɗo ɓanginal fi ko woli to le prochain cible de Mamadi Doumbouya c'est Mouktar Kaba le commandant des forces spéciales kon ɗum waɗi fi o wolani ɗum non andite noon nini fewdo ɗo no woliri noon général o mo ɓe haalata ɗo Bala Samoura Idi Amin ɓeɗo en fof muɗum concurrence ɓe wondi waɗe ɗo hara en yewtal fi Charles France Touré hara en yewtali fi Amara Camara hara en yewtal hande kati ɓe mo ɓeynata ɗo Mohamed Sangare commandant kilo ɓeɗo fo wallenen fi maɓɓe ɗa taw yewten tum fi Bala Samoura e Idi Amin yewten tum fi ɓeɗo ɗiɗo andi noon noon hoore moɗon fewdo ɗo ka fewdiɗen ɗo panique molanaɗo moɓe fewnude e muɗon tanamoɓe mari on ɗo nini si on andi ha nini fi komi wolano kon fi Mamadi ko gasuɗum fiike on sikkude ko sama kalma ono ala nde on o hire guite moɗon an o won ɗo hoccade nini cikko ɗaɓɓa hande kadi ko honno fotirto ɗaɓɓa hande kadi ko honno deƴƴirta ɗaɓɓa hande kadi piiji gon ton hiɗon andi ko sama kala eɓɓuɗon awa fewdo ɗo mi wola mi attira jama on kadi moƴƴa ɓe gentitode toɓɓere ɗo wiike noon mi addanama audio ji ko tawta noon échange ji buy waɗi hande kadi hakkudeji maɓɓe ɗo gandini ni hayɓe holaki Dadis Camara ko won ton ko wowlata haalaji gon ton contre Tumba wata mawɓe Tumba ɓen kalkilu ɗum ɗo no waɗɗi jama on fof yoɓe faamu nde yewtere nde duwa gentinede paykum kala nde yewtere ɗo hinde duwa gentinede mawɗo kala nde yewtere ɗo hinde duwa gentinede suka kala nde yewtere ɗo hinde duwa gentinede sonnajo kala so on andi ko wonkon feƴƴude hande no mi wolirani on noon souvent ɗi mbuɗi onaɗe yaltinede ko tawta hiɗon andi nini no wodi hande yimɓe wonaɓe financede des millions hara yimɓe wonɓe gollude ɓe ɓen noon ala ka yoɓere nden toɓɓere ɗo hiɗen andi ɗen sutti hande réseau sociaux on kono fewdori ɓen yimɓe tampuɓe wonɓe gollude
ko tawta kadi ɓe yahde kadi ɓe ƴettoya yimɓe maɓɓe ɓen ka jananiri ɓe artira ɓe enna hiɓe maɗe mari projet méga simandu 2040 meɗen hatongine gollaɓe meɗen mari employé ji ala ko men ala ka leydi meɗen ɗum ɗo fo muri ɗo rentiɗo suti ko on to fewndi joni noon e ala yaade nden toɓɓere ɗo hande kadi no are no hande kadi ka divergi no mi woliranta on noon ɗe balle ɓay o yalti waɗi nde yewtere ɗo fop muɗum sikkuno non ko ware ɗo yurmina on moyoyna yo Allah hirno mo yaafo mais on suivi yewtere gila ko nde fuɗɗi ha ko nde haadi est ce que on nani hay famille maɓɓe no immo ara yiwro famille tum mbaɗa o ɓe ari ɓe wari oɗo waruɓe mo ɓen kadi wonɓe ɓen kadi saabu ha ɓe wari mo ɓe ƴetti poste ɓe jonni ɓen no laggine hewti nokkugo vraiment hino hulɓini hino jasini kadi jama ha fe'iti kero ni kon wadde maale Bamako ɗum ɗon aray waɗugol won laggine par ce que on wi nini frontiére ji fof ko ɓe sakkori ko ɗo faminalngol heɓe maîtrise terrain alors que non onon kon mi mari ko mbiyoto l'armée guinéen prenez votre responsabilité d'ici qu'il soit trop tard pour vous parce que ko onon hande kati wawata immade jama on réclame on force vivant on réclame on noddi on yon immade ka ƴetton responsabilité ji mononi ɗo e lawade parce que yimɓe ɓe no wona warirede ni no wona nangiranede ni no wona hande kadi fellirede ni e hoore toñe so on jooɗi kede on sikki ko menen on wadde on jooɗi kede on sali ke ƴettude responsabilité ji moɗon ni haray ko non andi wona min de wonno wadde wona min wonno wadde immode daro ɗon daɗi ɗon fino hettiri leydi meɗen ni jamala gene fewdo ɗo so on andi ha honto senirde ɓilli so on andi ha honto senirde jaasi so on andi ha honto senirde jicci ka leydi o yimmoto no ƴetton responsabilité ji moɗon ni par ce que iɗon andi pasay ɓeɗo ko ɓeɗo ari prometi non guinéengoy ko ɓeɗo goy ari ƴetti jungo maɓɓe gon ɓayi Allah noddiɓe nde moƴƴere ɓe fawi jungo maɓɓe gon ko hoore deftere ɓe wuuri Mamadi serment makko mo wuuri 5 septembre on mo wuuɗi on mo towni jungo makko mo fewtini dow o yini je jure devant le peuple de Guinée de respecter de faire respecter les dispositions de la charte de la transition ɗum iɗon andi ɗin article jiro ɓe suspendino ɗin joni ndareɗo noon hande kadi ɓe wattinoɓe ndu powtoru yalti ka CNT gon Sonko ɓe waɗi ɗon est ce que on yitaw déjà ko powtoru watti ka hoore makko ene o wattiri ɗum puutol fi o sutene ka o wattiri ɗum puutol fi ko pullo par ce que ɗen andi ka meɗen ka leñol meɗen Fuuta iɗen mari ɓen camaraɓe wohlayɓe ngal pular ngal mi wolata ɗo iɗen mari kadi ɓen siseɓe wohlayɓe ngal pular ngal mi wolata ɗo iɗen mari ɓen jagiteɓe wohlayɓe ngal pular ngal mi wola surtout hedde leydi dinguirayi ni toon anduɓe ɓen no andi surtout kadi nini fewno ka fewnden ɗo hedde koyin on yiyay to yetteliɓe wohlayɓe pular ɗum noon fof iɗen andi ko fewdiɗen ka leydi meɗen noon wata o yegguto noon tarika meɗen on kadi ko honto ewri awa fewndo ɗo Mamadi e Kilo e Ammara e Idi Amin ɓe yaadiɓe maɓɓe ɗo fof eɗon andi konto ɓe fokkiti eɗon andi programme ɗin nini honno ɓe essayirta ɗo no mi ala hande kadi wolde plan mo ɓe visani on Mamadi fi ittugol mo ɗon par ce que simi inni on ɓe falaka Mamadi simi inni ɓe falaka ittude ɗon Mamadi on sikkay ko sama kala vi que ɗon mi wolani on fi Mamadi ko gasu ɗum fi Mamadi Doumbouya ko gasu ɗum on aray noon hande kadi yigol ka divergi meɗen ɗon on ara yigol dans les prochains jours komi ari kon wolangol ɗo mais vu que nde ñande ko ɗum mi yarno ɗo mi woli mi ɓangini fi Abdoulaye Yerubanta mi yetti ɓe minni konko eɓɓuɗon noon on yawya e retiro ɗon on tenoyta tana on tenoyta bara on communique kamɓe maɓɓe wanno communiqué ari attaqué sakkila yenni wowli kala ko fala ɓenni min na hay planète lile ɗo men ko planète go min mi woni muɗum nde yewtere maɓɓe mi gentine tun kono mi calculali nde par ce que miɗa andi ko ɓe araya yigol hande ɗo nini ɓe fof maɓɓe ɓe deƴƴi Abdoulaye Yero Balde kadi mo ɓurno hoolerade o retirike mi yettinomo non go mi inni koko fokkutuɗa yaade ɗo ko tawta a financama par Mamadi Doumbouya si tawi koko laaɓi post élection libre et transparent miɗen andi a gagnoto Mamadi ɗum minen min votanteno kono vu que miɗen andi ɗum no ko mascarade électoral ko yiya on ɗoytogol Mamadi légitimement on wata gagnade Mamadi hay so gagnike Mamadi sama kala e soɓe ɓe waɗira on goto goto mi yetti kon Mamadi ɗimmoɓe makko armoyi etti pinka o yeɓen o waridi e muɗum yimɓe o hendi laamu ngon ɓe militaire ɓe yaafiɓe hoore muɗum yaafi nene mu yaafi ben mu yaafi bandiraɓe muɗum tawtimo o yewi ɓe waɗa o coup d'état fi yo wonu président de la transition honto ɓen woni hande ko accali ɓen ɗon ɓen wona an o premier ministre o accata wona on conseiller yo accata wona on ministre de travaux public wona hay goto e moɗon accata o accata hay goto e moɗon awa holoɗe hoɗɗo ɗon laggine fewndo ɗo so sikki ko minen woni ɗon wadde par ce que woɓɓe e moɗon ton ko woniri ton ko waɗugol discours ji ton fi amen fi ɓarindagol men fi wowlangol men ko ɓe wolani men alors que no harana ɗum onon kadi iɗon duwa jangude iɗon duwa famude iɗon duwa andude ka fewndede no harana men immotu men wolana on
immode non onon kadi poussé non piyo moɗon go ñande finiwete o ñande finiwete ande no senerde fowti o nde fowtire wo ene nde fowtire kono senerde wuggoto unnuyi ɗon andi jara hay ko natten e yewtureji gon toon mais miɗe tori jama on foppo yoɓe immo siɓe immaki ɓe nisanay ɗum ko woni kon wadde maali bamako aray waɗugol lagene ma ko waɗi kon dayer lagene woni wadde hande maali bamako par ce que hande fewno ko yewtata no ɗum nayi no aranede zéri kore no aranede marela nangue ko tata laamu ngu woni arde waɗa ɗin piiji ɗon fof hande ko ɗum woni hadde woni wadde hande maali bamako o yi hande kadi asawade ɓeɓe o yi hande république de peuple ɓeɓe o yi hande kadi bamako ko hande lannama divisé sa inni noon a ƴettay hande fewno ka fewnude ɗum kidal hawtidira ɗum e sudde bamako ɗiɗo seɗaɗi wona hay lawol goto saka fere ɗinna ɗi wawa hewtodirde hande ɗo ninimo kala hande kadi no réclamude droit muɗum azawad ɓeɓe hande ɓe falama hande kadi hettude hakkude mabɓe masinaɓe on ɓeɓen kadi hakkude par ce que ɗo gandi hande fulɓe ɓe à travers le monde wono Mali Guinée Cameroun hiɓe ɗuuɗi wa Niger kadi ɓe ɗuuɗi joni no e Afrique du Sud hara haalaka ndin ko terito mais fewɗo ɗo Mali kamɓe kadi fulɓe ɓe falama hettude hoore mabɓe ɓe waɗa hande kadi ɓe créé hande kadi république mabɓe on itti sikke azawaɗ ɓeɓen par ce que kamɓe déjà ko yiɓe toyi ɓe jardi hande ɗo so wi Asimi Goïta o wawale hande maîtrise de terre on piiji buy no arde toon ko tataɓi hala wawde tende ɗum non hay si camion yalta e ma natay ko manga sécurisé sina ɗum ɓe terroriste ɓe wawi déstabilisé ɗum ɗum ɗo fof ko anduyngol on ɗum ɗo no habbi jama on fof kala mo immaki ko wawi ko waɗande hoore mum waɗani hoore mum ka leydi meɗen en si wawi haytude leydi meɗen ni si tawi koyon jooɗo ɗo nde humpita ɗo nde humpita ɗon ma ñande woni min humpitali woɗo on yahirotako sikke ko minen on wadde wona minen on wadde de no mi wolirani on Abdoulaye Yero Balde ɓen ɓe sikkuno ko ngaygo hande ɗo ɓe ari ɓe yeehi ha tawi ɓe wawata gasude ko min woli ko ɓe retirike wona tonugol balaji hango inna meɗe mari gonga komin wolde ko wona tonugol bal biyam few minna non komi wonno komi heeɓi gonga e muɗum koyon wattan ila gila ɗo koyon gentolam gila ɗo koyon fam komin on ko wolan gila ɗo son famali on ande ko wonnon ko wadde na ko moƴƴi